العفرینه چکدارن به ناو پلیسین لشکری که هزک اپوزیسیون سوریه کردکی به ناو عدنان حسن عبدالرحمن گرتنه. عدنان حسن عبدالرحمن 84 سالن و جگند خنیره لنزیکی نخوشخانه که دیر سمیرو نشتیه. صدما گرتنه وی چه بویه؟ صدما وی او بویه که وی لچکداران گلی کریه گروپا که چکداران و گوته بو که او چکدار مال خلکه تالاند کن. پولیسین لشکری جی گوتنه مادام تا گلی کریه سوجه تا اوه که دوی وری گرتن جبر که نابه یک بچه لهزین سربازی و چکداران گلی بکه و بیجه که او مال خلکه تالاند کن. مجارا پودکاستا جاوی سیم یا وی هفته لسر احتمالا تبلیبونا سوری بو جبو ناوا شر روجلات ناوین یعنی زانن شر کی گلکی مزن روجلات ناوین هيا يعني روجلات ناوین دما که بحثا ویتی کرن يعني شر ناورا اسرائیل و لبنان و حزب الله و حماس دا میوان پودکاست ریوبر ناوندا رامان لیکولینان بدر ملا رشید بو. بدر ملا رشید بیجا اگر هيا احتمال هيا كشركي في آواهي دركبه در باسی نوا سوریه ببه و دبیجه اگر آلین سیاسی لروج آوای کردستان یک ریز بن دبکو در فتک باش لپیشی آوان چی ببه پودکاسته لسر بشکل ورد ونی ببیند وی بولتنه ده لحمو پودکاسته لسر دیجیتال مدیا روداوی ببینن حسین عمر پیش کشت که پشتی نها شر گلکی برفرب و بتایبت جیل سر خاکا لبنانه اگر اوه که هی سوریا راست تبلی شر ببه؟ نباورم بترنجي جرنجا سوري تبي شر إسرائيل بيان شر يعني الشر اللبناني يعني السركي جا جبهه به نلقى لبنان ده نلقى جولان ده يعني قالك سدمي وهن يعني سدما يكم وقت ما اني زمان رجع مالا يعني حافظ اسد هاتي وكوري بشار هاتي نارمان جكي وابو الشر باسرائيل بكن ابيك جي عاد دواقد هندري سوري ده تشتكي نابينا ارتيشا سوري نيجا بيجن كارب الشر دولتها بك يا شر ولاتك وك اسرائيل بتايبتي بك ابي هانجي جولي رابوي اساسيا مثلا رجيم سوري يعني بتايبتي مالباتا بشار وايها دوري بينا ظانن او جافكي بفرف بابجن قالك برسبا اسرائيل يعني هبالبند اسرائيل بامريكا وقيدبن بر زور وسخت باشا ما مستا بدر لغور في خوندنه واتنا سياستك عقلانه وحكيمانه آلية سوريا كو خطفلي في شريناكي سوريا پشتی 11 سالا شر گو هاتیا ویران کرنو هاتیا تکدان اگر تفلی شر کی ببه او تشتی مای جیوه هره واتا سیاستا سروک سوريا حکومت سوريا نه سیاستك لوجیکت و قناغه ده يعني جاليه يعني وقت مرولو لبنان لوجيكي يعني اوايا حجم خود زانه قوهزا خود زانه وزانه برسف تشاوا بش برولو از بي اف يعني نامه هانجي بتايبتي جاندي ايراني وجاندي دولتن اي خليجي بن اي عربي بنجي يعني وقال لك قلتن السربيجي هاتن نامدنا برا اسرائيل ورجيم سوريا دي شنو هاتن نامه مباشر ون تبي شرنا بنو رجيم سوريا اباهان داي زلال كرن جوار اگر هات و شر اسرائيل لسر سوريا برفره بو جبو تايبت روجاوای كردستان جبو كردان درفتا يان مطرسية حر درفتك مطرسية ويد هندري ويد هنا وحر مطرسية جي درفتي ويد هندري ويد هنا براس جبروج آفا في مروتش دتش تعجب جدا بك دولة الجور سيستما يعني نابنتوي
وهيز وتفجر وأمبيجن هبونيين آبوري ريبابري ببورة وك رخصتنا باكوري سوري جيان شكردار دهندري سوري دجي فرقك وجدايتيك نافوات هي شبر ولو بريار دولت على الجور منفعات ايوانا حركات وال جور منفعات ايوانا درفتك البيدك هي رجيم سوري بري دحزارو يعني امبيجن بيستو سيا واو روسيا قال لك سخت ذكرن لآلية كردابه حرجار تانين زمان كرد خوازن جسوري بقطن وما ترسيحي وصاو كرد قال لك جرى انين زمان يعني انا درفتا هي رجيم سوري سري كتي بلايا كيدق اسرائيل بي بلايا وينا اف درفتا هان هي هندري ويد ما ترسيه ديجي هن يعني كرد بسر هشي خوف هرن سرخوش ببن بينافه وبقيمه ترسي دوري واكتي دويدا كده وك قال لك جاران تين زمان لهفكرنا كي كردي هندري باكوري سوريا ده افايا تشتكي وكما بيجن حياتي يعني تشتكي جياني يهبون ونبونه قال هفكرنا كشبه برياركي كردي شبه ونرينكي امناك مرونكار يعني الجدايتي السياسه دهف دهند نابر حركه دهند هندري مالكي وبرايك دهن ليفي نرينكي شبه سر بريا باكوري سوري نابر واليه قد هندري ورد هي افي مترسيه جراكو درفت نوجي بكش كردار براسي شانين داعشي ده چند هفتين در بوسبويدا إيرشين خو قلقي زيدا كرنا طيبتي لچولا دير زوري و كريارين وان إيرشين وان خطرة كمزن مترسية كمزن لسر نافچين چيد كن ده نابا هفته كده شخورا بنبينن چكدارين داعشي 4 جاران إيرشي تانكيرين پترولي كرنا لغوري زانياريان دماكو تانكيرين پترول جد دير زوري بار دكرن لچوله راستی ایرشین داعشی دین او چکدار جنش کیوه لسر موتوران لپیشیا وان کامیونان دردکوین و ایرش دکن پیشتی ایرشه ریا چوله دگرن و درفن حتی نها جبر وان ایرشان 3 شوفیرین تانکرین پترول هاتنه کشتن دو داعشه راگهان دبو که چکدارین وان لحریم ابو خشب لروجات دیر زوره ایرشی 3 تانکران کرنه و شوفيرك جي كشتنا نویسکار و لیکولینر امریکی چارلز لیستر ده گوتارك خدا چد بیجه ده بیجه گوهزن امریکی جسوری نین درخستن و هناك آمارين زيادة جي دربار إيرشين داعش ده جبروي كده بيجا بيويست أمريكي الوي داري بمينن بحثا إيرشين داعش إيرشين ميليسين إيراني وبتشيا هيزين أمريكي دكاهر وها بحثا هبونا هيزين أمريكي تشل روجافاي كورساني تشل سوري وتشجي لدرفاي أمريكا دكي چارل ليستر ده گوتارا خدا گوت ده سالا 2024 دا داعش السوري 600 إيرش بيك آنية 600 قلقة لغورا سالا 2023 جسدي 33 رجاء إيرشين داعش السوري قلقي زيادة بويا ودقرافيكي دا دبينن دستو نه إيرش يا آلية مليسين إيراني و لديجي هزن أمريكي للسوري والعراقي بيكاتنا جسدي 56 جه ایرشان لسر خاکا سوری چه بونه جسدی 72 هجمارا کشتی و گرتین داعش جه آلی هزین امریکی و کم بونه 5 مليار و 500 مليون دولار بودجه هزین امریکیه لسوری و عراقی گلکه 168,000 سرباز امریکی لدروی امریکا هنه بنیرن جوان چند سرباز لکدنی دمینن 43,000 سرباز امریکی لروجلات ناوینن او جی دکا رجایا 2 جسدی جهازن امریکی کل روجلات ناوین دمینن 900 سرباز امریکی لروج آوای کردستان و لسوری دمینن امریکی دبیجن ام جبر هبونا داعش جبر ایرشن داعش لروج آوای کردستان و لسورین